वाह जी वाह मणिपुर बेनिता लाइस्ट्रम Nganthoi का जो परिधान है जो परिवेश है वो तो कितना प्यारा कितना पारंपरिक लग रहा है बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं Today I am going to present a song called Khongzom Lal. खुंजुम लाल It described the heroic battle of the Manipur soldiers against British Empire, वाह and it took place at Khongzom on 1891. और इसे हमें खुलंग सैसा कहते हैं क्या बात है इनका ऑल द वेरी बेस्ट नंगिनाक्ता लौबा नुजागी आखादा लौआपा शाबिनाय मान मचा पामुबा नंग नंगापा शिकला दुदी Kari sekla kau bano hairamuda. वाह Nuja aina ngak pachekla machin kongon kon pachekla manam na phimu in bachekla kana kau ba ta da chekla Thank you. Mentor trong thao miya habraj bashi pona. Mentor trong thao miya habraj bashi pona. Kutana thang sang chung goi pai. Langi na sa jil na tu ragli. Mentor trong thao miya habraj bashi pona. Chana hani ni shiba hong na de khop tham lai pak ta khila ga chung laga khop tham lai pak ta khila ga chung laga long na hai tha khi do na thang hai up ma da riti sao ma kin khare yet da la i yet da ka oi da la i oi da shoi